Putovati u vrijeme interneta znači odlazak od tačke A do tačke B. Nema skretanja, nema otkrivanja, jer nemamo vremena ani živaca. Danas, nažalost, mislimo da nema više dalekog, a sve je manje nepoznatog. Putujući, ni ne primijetimo skretanja sa puta koja nam ništa ne znače i nisu dio cilja. Zaboravili smo da putovanje nije samo po sebi cilj, već upravo to skretanje sa puta. Upoznavanje ljudi, predjela, mirisa i priča. Usporiti, posmatrati i slušati. Ovo je jedna takva priča. Pliva je jedna divna rijeka. Izvire u gradu Šipovu, u mjestu Pljeva. Proteže se kroz Šipovo, kroz jezero i u Jajcu na divnom vodopadu se ulijeva u Vrbas. U svom toku ima i dva jezera, veliko i malo Plivsko jezero, kao i malo jezero Žol. To je jedna divna rijeka, veoma čista, pitka na svom samom izvoru. Kažu da je jedna od čišćih rijeka za piće. Ja sam Leni Hrnč, raftingom se bavim zadnjih 6 godina, od toga 4 godine aktivno na plivi. Pliva je jedna savršena rijeka za rafting. Veliku prednost ima zato što na plivu mogu ići svi uzrasti, od male djece do starih ljudi. Puno vremena provodite u prirodi, na rijekama koje su predivne, tu su predivni prizori. Jednostavno uživam u tome. Od svojih atraktivnosti ima jedan veliki puk u naselju Jezero. Inače, ranije rafting nije bio popularan u ovim krajevima, to u zadnjih 10 godina se pojavilo kao sport i kao turistička ponuda. Tako da je to sad za sviju atraktivno, novi su to predjeli. Rijeka Pliva nije iskorištena po pitanju raftinga kao što je Vrbas, Sana i ostale rijeke, tako da ima veliki potencijal predstavlja. Ja sam Velid Hrnč, ja se inače bavim planinarenjem, a planinarenje i rafting su srodni sportovi. To je raj na zemlji, brate, to se lako može opisati. Evo, ljudi uslikaju gore pejzaže odmah od izvora Plive, pa gdje je popularno fly fishing od Šipova i ovaj dio jezera isto. I svi imaju isti komentar, prava pravca ta idila. I tačno čovjek doživi onaj smiraj, sve one negativne vibracije čovjeka jednostavno iziđu i nestanu negdje kad ste na vodi, kad doživite onaj šum vode.
Pa jezero je zaista specifično prvenstveno po tim prirodnim ljepotama. Ovdje zaista Gospod kad nam je podario ovakvu ljepotu i prirodu kroz rijeku Plivu, planine i samo jezero Đol i riječice koje se ulijevaju u rijeku Plivu, zaista je bio milostiv. Ja sam Snežana Ružičić, rođena sam jezirka. Ovo je mjesto stvarno u koje kad dođete ne možete da se ponovo ne vratite. Ako je rođen ovdje, onda ostaje ovdje zauvijek. Opština Jezero nalazi se u jugozapadnom dijelu Republike Srpske, na ušću Plive u Plivsko jezero. Sjedište opštine nalazi se u naseljenom mjestu Jezero i graniči sa opštinama Šipovo, Mrkonjić Grad i Ajce. Od sve 3 opštine Jezero je udaljeno od otprilike 11 km. Jezero je kroz istoriju bilo jako značajno. Imalo je uvijek geografski značaj zbog puteva i poveznica i pored tog što je bilo u srezu u jednom momentu svih okolnih opština, jezero je od davnina bilo mjesto svojevrsne ljepote koju je uživala drevna ilirska kraljica Teuta 229. godine prije nove ere. Imala je svoju rezidenciju u jezeru gdje je osim kraljevskih obaveza obavljala, odnosno odmarala u jezeru, jer zaista je jezero uvijek imalo tu neku živopisnu ljepotu. Ona je naredila da se iskopa još jedno korito Plive i po tom je ostalo nekako značajno da je kraljica Teuta napravila u stvari tu sad po nama zvano ostrvo Adu. Dakle, prokopala je ta korita, a to je koristilo upravo da bi se ogradila vodom na samom tom ostrvu i da bi lakše štitila tu tvrđavu. Na ostrvu je bila tvrđava i središte tada grada Jezera. Tu je bila četvrtasta tvrđava sa ulazima i gvozdenim kapijama do kojih se dolazilo mostovima koji su se dizali na čekrk lancima noću i u slučaju kad su neprijatelji napadali tvrđavu. Tu je boravila i kraljica Katarina koja je izgradila crkvu Svetom Juri, to je bilo u 15. vijeku. 1893. godine u jezero dolazi engleskinja po imenu Tea, koja očarana ljepotom jezera pravi tada u tom, kažu, vremenu da je to bio prvi riblji restoran zvanični na ovoj regiji. Kad kažu ljudi fly fishing, to je neki vrh u svijetu ribolova. Znači kad probate sve vrste ribolova, od spinninga, morskog ribolova, šaranskog ribolova, fly fishing dođe kao neka kruna, odnosno završnica. I kad kažu fly fishing, to znači da nema dalje što se tiče svijeta ribolova. Ja sam Željko Prpić. Bavim se fly fishingom. Trenutno, znači, vodič sam za fly fishing na rijekama Pliva, Ribnik, Sana, Janj. Samo ušće rijeke Plive je izuzetno specifično zato što se sastoji od više dijelova rijeke, kao što je brža voda, sporija voda, sedre, duboki kanali, veliki virovi. I samim tim postaje stanište za velike, odnosno kapitalne primjerke, potočne pastrnke i lipljena u ovome dijelu. Lipljenove koje mi sad trenutno ovdje imamo, koje možemo da vidimo, su neki primjerci od 50 do 55 cm, to je izuzetno veliki primjerci lipljena, a pastrnke su negdje oko 2,5 do 4,5 kg, u zavisnosti ima i većih tih primjeraka, ali te veće primjerke je baš teško zato što izvući, odnosno nije ih teško upecati, teško ih je znači izvući da se može napraviti fotografija da bi se one ponovo pustile zato što su veoma inteligentne, odnosno veoma snažne ribe i koje prepoznaju koji je sumnjiv mamac i u prilikom kačenja, odnosno prilikom pecanja te pastrmke morate da budete izuzetno vješti zato što je samo izvlačenje pastrmke veoma težak i naporan posao, pogotovo kad se radi o fly fishingu, odnosno
koriste se tanki predvez, tanki materijali koji struganjem od kamen, od neku granicu koja se nalazi na samom dnu rijeke predstavlja problem za samo izvlačenje ribe van. Sam fly fishing je izuzetno još prelijep iz toga razloga zato što se boravi na kristalno čistim rijekama, peca se u prirodi netaknutoj, doduše sad ne više toliko netaknuto je zato što je malo narušena, ali opet se može naći par mjesta, odnosno tih oaza mira i punjenje baterija od svakodnevnog života, pošto znamo i svjesni smo činjenice, mnogo problema okružuje nas sviju, tako da bijeg od tih problema sa fly fishingom u netaknutu prirodu u mnogo čemu produžava i nerve i život i naravno način i standard ponašanja. Da vam kažem, imamo jako lijepu prirodu, netaknutu, jer pošto mi nemamo ni jedne fabrike koja bi ekološki u naše mjesto jezero, da vam kažem, zagađivala. To je jako dobro. Ja sam Janko Aleksić iz jezera. Bavim se planinarenjem od svoje 7. godine. Najljepše je krenuti ujutru rano u 7 sati, dalje magla i to je interesantno, to sve doživljaj nas planinara sviju. I onda mi očekivamo izlazak sunca. I to nam je nešto najljepše kad nas sunce obasja sviju nas, svi smo zadovoljni, presretni i planinarimo, na primjer, do Otomalja 2,5 sata na tu planinu ili na Senjaku isto također možda do 3 sata. I kad dođemo gore, onda nam je, što kažete, toliko kisika, napunimo, druženje bude, onda organizujemo neka takmičenja, pogotovo s djecom. Znate, pravimo, čak ja im sam pokazao kako se prave gljive, beru gljive, jestive gljive, neotrovne i oni su to već svi usavršili, tako da je najljepše druženje sa mladima. Svi planinari cijelog svijeta mogu da dođu na naše ove lijepe planine u jezeru i da borave, da uživaju u čistom zraku, u prirodi i to je meni toliko drago, toliko pozitivno da svi učestvujemo. Da vam kažem, od 10. godine pa do 80. Enduro je off-road vožnja, što znači ne cestom da se vozi. Mogu motori od manjih motora od 125 pa čak do onih teških motora od 990 kubika i jače. Veoma je raznovrsno zbog toga što to može voziti dijete od 15-16 godina pa da kažem i ljudi koji su u penziji. Ja sam Darko Radić, imam ekipu i gosti mi dolaze na enduro druženje. Enduro je više slobodna varijanta, totalno otvorena, gdje nema granica i gdje i možete napraviti, ako hoćete neko druženje od 40-50 km, pa je više slobodna varijanta da može
čovjek da vidi i predjele i razne terene, od makadama pa do ekstremnih uspona uz potoke, uz kanale, niza stranu, gdje baš može biti zahtjevno, a zna i djelomično i opasno biti. Mi kao vozači tu volimo malo da odemo, da pokažemo gostima da taj sport može biti ekstremno zahtjevan, gdje ti treba dobar motor, dobro iskustvo i velika želja za time. Ali opet za amatere to zna izuzetno biti interesantno jer je to slobodna vožnja i nemate nikakvog, da kažem, niste vremenski ograničeni, slobodni s tom prirodom da idete i da razgledate, naravno uz vodiče, da vam pokaže sve te najljepše terene za sjesti i za roštiljati i za pauzu napraviti i za vidikovce razne koje privlače ljude tog tipa. Ta priroda kod nas je nešto dosta vanredna zbog toga što tu imaju neograničene staze i prelijepe prirode od izvora do preglednih terena. Sa Snjakova se vidi, na primjer, vrh Vlašća i repetitor Vlašća. S druge strane, ako se popnete na jedan vrh na jezeru koje zove Otomalj, tu se vidi i Šipovo, i Plivsko jezero i Jajce. Ta sloboda, ja mislim, mnoge ljubitelje prirode privlači da može sada na jednom kraju biti na jednom vidikovcu i nekih 20-30 minuta pređe na drugi vidikovac. Jezero nalazi se u dolini Otomalja, Sinjakova i brda Boraka. Je okruženo sa 3 strane sa brdima i sva brda su naseljena sa visokom divljači. Ja sam Ševal Ribić. Ja se lovom bavim od 76. godine. Od pernate divljači imamo najviše pataka i to u izobilju. To su ove plavke patke i liske. Dok od visoke divljači imamo crneće divljači i imamo divlji svinja. Ja najviše volim loviti nisku divljać, odnosno zeca i liscu. Pa to je uživancija, jednostavno uživancija. Ovdje u jezeru je flora i fauna. Ovdje sve što poželite možete naći, ne trebate nigdje dalje ići. Prije, u staro vrijeme, prije nove mehanizacije, odnosno prije ovih modernih čamaca, jezero je bilo poznato po ribarenju. I onda umjesto čamaca pravile se lađe iz jednog debla. Sjekla se debljina panja od 80 do metar
i to se striktno tražilo sunčani dio i bijela bukva. Onda bili su majstori za tesanje, onda se to tesalo, klesalo i dobivala se ta lađa s kojom su mještani išli u ribarenje, jer se živjelo tad 90% od ribarenja i dovozili su ogrev sa njima kućama. A što se tiče Velikog Plinskog jezera i netaknute prirode i osmice, tu imamo dabrove koji su nam došli iz Sokočnice od Šipova. I oni su tu našli svoja staništa i tu se gnjezdi i tu boravi. Ovdje ima otprilike, da vam kažem, pa sigurno 10 kanala koji vežu sve do Plinskog jezera Velikoga. I tu su staništa ptica. Pa rijeka Pliva je poznata po tome što ima korito sedreno koji donosi rijeka Janj, u stvari donosi u Plivu. I onda samim tim njeno korito se mijenja. One proljetne bujice dođu, ona pravi stalno neke kanale, pomjera se. Zna se pomjeriti po 50 metara. Ovdje je najviše toga posla napravila baš na ovom dijelu. I stvorili se, formirali takozvani kanali, ajaci. To su fantastični tuneli od vegetacije. Plovite, uski su, ali su dovoljno široki da se može ploviti njima. Bogati strašno ribom, pastrnkom, lipenom, šaranom, nema kakve nema ribe. U jezeru zaista možete da doživite susret sa netaknutom prirodom. U jezeru možete da imate divne usluge od autohtone trpeze do toga da ovdje može da se provede paragliding, rafting, vožnja lađom koja je onako nešto veličanstveno. Dakle, sve ono što možda rijetko koja opština može da pruži ljudima, a to je taj mir. To je ta radost susreta sa prirodom, planinarenje kroz planinske staze koje su markirane. Imamo sjajne vodiče koji mogu da vas provedu tim planinskim stazama. Ovdje možete da naučite da se bavite ribolovom, ribarenjem. Brdski biciklizam je isto sjajan u ovom području. Tako da dobrodošli svi oni ljubitelji prirode i svi oni ljudi koji vole one kafane sa dušom. I mislim da takvih kafana ovdje u našoj opštini tekako ima. Priča kaže da su Marka Polana samrti nagovarali da prizna da je sve što je o svom životu i putovanjima pričao samo gomila bajki. On je odgovorio: nisam ispričao ni polovinu onoga što sam vidio. Nismo ni mi.